थासिगी तांग तरा मरीदगी हौदुना टीम मापन सरुक यादुना यूनियन क्लब खा संजेनबम न सिंदुना YUC ग्राउंड दा खा संजेनबम दा चथरखिवा फर्स्ट 6A साइड अंडर 12 ईयर 38 kg विलो बॉयज फुटबॉल टूर्नामेंट 2026 ngarang numidang loisinkhre स्पेशल जूनियर वांगोइना सिंदुना टूर्नामेंट असिगे मपु ओइदुना लोइसिन्ख्रे थोरमदुदा फॉर्मर मिनिस्टर एंड लोकेन CGCC स्कूल वांगोई की फाउंडर शरद चंद्र चुंगखाम लासागी प्रेसिडेंट एंड लोकल YUC की एडवाइजर एल नोदियाना अथोइबा मिथुंगलेन ओइना सरुक याखे ngarang sanakhiba final match sta special junior wangoi amade pakhangba football academy anina piba matamda goal amata chanaba ngamlaktabadage penalty kaunaduna special junior wangoina pakhangba football academy bu mari sumna ahumda maitiba pike thoramaduda tournament asige mapu oikraba special junior wanguda sel gimana oina lising amaga Chamanga amadi runner up takraba pakhangba football academy da selgi mana lising tara piduna ikai khumnaba utke loinana best player takraba pakhangba football academy chess number 10 yohenba man of the match lanchenba special junior wangoi gi chess number 1 lanchenba best goal player sanjenbam FC khaponsabam gi chess number 22 yohenba da selgi mana piduna puning thogatke